Ye peninggalane adi sud montong ngelingin anak muani ane sube nyakitin nadi mirip piye tu sing jodoh adine entong nang yeme gedi hilang rasa sakit hati adi apang tu sing terusan metatu. Iya diastun dewek beline cani tu sing ngidang lakar ngubaden nadi setidaknya beli ada buat tadi ngibur hati adine ane sedih ulian kalahin tunangan angsa pangane sube liwat-liwat lanje jumunin nadi nata masa depan. Iya diastun beli tua hubat sakit hati nanging beli bagian po adinya mekenyem dumogi buen mani adi dadi jodoh beli kau sayangin beli selantang urip beli ne rasa sayang beli ne kau simpen beli di hati beli nawang tresna sing harus ngelahan. Diastun beli tua hubat sakit hati nanging beli bagian nepok adinyak mekenyem dumogi buen mani adi dadi jodoh beli kau sayangin beli selantang urip beli ne rasa sayang beli ne kau simpen beli di hati beli nawang tresna sing harus ngelahan. Hubat sakit hati nanging beli bagian nepok adinyak mekenyem dumogi buen mani adi dadi jodoh beli kau sayangin beli selantang urip beli ne rasa sayang beli ne kau simpen beli di hati beli nawang tresna